Самбеловен румжыты музей алтырғыны фестивалін удырнуты шымыглы ба арды орын хэхіне гар орлы мұрысын ұзықлыны туп болыва. Хабадықшы бұхын ажыла шоқшыды орда хамағалыва. Анхан цаг хахаша бүхий гоёлты шымгушин иді байна мүрэго гэж байна. Энэ мүрэго юугөр шүрөр хэдэг байна. Эндэн мөнгөр хэд шүрьё мөнгөр игээ тавлаад хэдэг байна. Энэ хүүхдүүдээ из полимерной глины хинып тэгээд 5-6 жил их живэнэ тэгээд наймад жахан кукунуудыг тавьдаг тэгээд хүнэ нюрнуудыг хашаадад хэдэг. Хупса хунар гоёлты зуутхыл грэх рыксылнуды гар былгуды бутедик орынгарта дылдып тэхэ сугларва. Орлыкшат аяр толон шыгылыр ыным рысонды хабада. Шытхада буде эгетер орынтыр шата алын худы номинация болмакта. Зоолың материал, томургет, орын гэхэн ажлын яхын хатушык байна. Мұрысонды нығы хабадықшы табын бұтылы дұрытқа. Ол рилтін тыра жылнут шыны орет алтырғының адында орауғы байқы байға. Гүрілмажық тұлмейі бардым Батмаев, Бурят ТВ.